Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha bahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Ninabodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana Ninabaka nodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe makuthi umushakele channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo nanamuhla ke angihambi ngedwa ngihamba naye umamnikathi wakwadlomo asikubingelele sikwamukele kwimpunga yesintu TV Amen ngiyabingelela buti ngibingelele nababukeli emakhaya kunombukelo omusha la ozibuza ukuthi ngoba ngiyaqala ke impunga yesintu ukuyibuka yona isichazile ukuthi umzukulu wakofuze kodwa manje yafisa ukwazi ukuthi ubamnikathi Dlomo umuntu osebenza kanjani uyahlola akahloli uyinyanga uyathwalisa njalo njalo kuyathwala phela isikhathi sanamuhla ngabe ngqoka iguchi umnikazi kaDlomo intombi nje ekhulelele endaweni yaseMpophomeni eHawiki ngashadela kaDlomo eMaritzburg ngisangoma ngithwase ngo2014 ngaphothula ngawo 2014 ngiyasebenza ngokuhlola ngiyalapha ngiyathwasisa nje senza konke then size siqhambukele nasekutheni mawuzohlola sigcina sesivula nethuba lecounseling ngoba ekuhloleni kwethu asifuni ukwenza u2 minute next 2 minute next ngiyakholelwa ekutheni umuntu akangene abese lapheka emqondweni aphinda lapheka enhlizweni ngoba inkingo osukubhekene nayo ngaleso sikhathi cishe usuku uhambe nayo yaze yakukhinyabeza ngisho emqondweni wakho so sisuke sesizama ukuthi sihlanganiseke manje ukuthi njengoba ula empilweni reverse kanje noma yamkela ukuthi ozokusolve nongeke ukusolve so sibuke nje zonke izinto zasempilweni edlozini impilo ophila ngayo isocial kanjalo ekutheni uyihlanganisa kanjani impilo uyibumbe uthi mawuphume esigodlweni uphume at least kukhona okuqaqekile emqondweni ngiyayithanda kakhulu leyo uthi ke ngivele ngingasapholisa amaseko ngingene esihlokweni uyabona uma uyichaza kanjalo ngiyajabula ngoba kunomuntu namhlanje owazi ukuthi mina nginobizo labantu abadala mina abantu abadala sebangikhombisa la kufanele nguthwasa khona omunye emhlaba bakamkhombisi njalo kodwa akake sibuke manje umuntu othola ukuthi useyazi yena ukuthi kufanele ahamba ayekuthwasa kodwa athi umelalela abantu bekhuluma lento yomngoma ngenzondo ngoba bona bayifuna bathi ayingeke uzayo kothwasa umuntu othwasa usuke uyohlukunyezwa oqala nje mawuyithwasa ulali yonke lonto abale zonke lezo zinto ngiyafisa namuhla ukuthi abantu ubize selibabizele entwasini sike sikhulume nabo sibatshele ukuthi uma kuthiwa uma uyithwasa ulali kusuke kusho ukuthini lokho indlela ke wena njenganethwasa oziphatha ngayo uma usentwasini uziphatha kanjani lindela ini uma kuukuthi usulwemukela ubizo okanye idlozi selikukhombile ukuthi ihambile lapha ngoba mina ngikholele ekutheni uma umuntu kubalekile ukuthi ubekezele isintu sethu sithi yathi ingahamba yadla udaka kukhulunywa ngempi yamabutho akaZulu eyathi mayifikile la ifike khona kungekhona emakubo badla udaka engekho umuntu ozobaphakela ukudla ingakho namuhla ngithi ake siyibuke lento yethwasa nokuziphatha ephehlweni ukuthi kufanele liziphathe kanjani ngiyayithanda leyo bhuti yabona uma uyothwasa inkinga ekufanele
noma inkinga esengi experience ngabantwana abathwasayo ukuthi vele umntwana uza esethwele lokho ukuthi ngiyohlupheka ngiyohlukunyezwa lapha yana ebese nezinto eziumgomo ekufanele azenze azithathe ngokuhlukunyezwa ngokuthi useyahlukunyezwa umqondo sewutshelile vele ukuthi uyahlukunyezwa kanti kunezinto nje ebhuti esizozibheka eziumgomo ekufanele zenzeke noma ziyayihlukumeza inyama ukhumbula ukuthi ukuze ngoba kuthiwa lento le ekamoya ispiritual idlozi liumoya ongena kumuntu so kusuke kufanele ukuthi umzimba uhluphe ukuze umoya uthola indawo yawo manje ngebhadi ukuze sireach umoya kufanele siqale ngomzimba ingakho nalo melizongena kwabanye abaningi bahlukumezeke emzimbeni bagule kanti umuntu bekufanele athathe isiphiwo now ngizothatha nje isibonelo sokugeza ngamanzi abandayo ekseni kusa ngo-3 ukuhlukumeza umzimba leyo nto and mawuyifaka engqondweni ngempela uye kuyizwa ukuthi hayi iyahlala ekhaya mina ngeke ngisho ukuthi angiyophinde ngithwase empilweni yami ngoba ingawadla amanzi abandayo ayahlala gqile but anesizathu kodwa ayaphilisa yes ngangaya empophomeni ekseni 4:30 yabona kwaba buhlungu mangingena kodwa mangiphuma ngeze ukuthi ayikhona into enzakalile kunamuhla mina ngigongobele ngifile kodwa kunamuhla seimpophomo sengifisa ekseni intathakusa ngoba amanzi abandayo anako ukuphila ayaphilisa ingakho uthola ukuthi kufaneleke nasentwaseni one ukhamba nje ulifakela amanzi ashisayo umuthi nje wokhamba ngisho ngakuthiwa olwani awuluphahli ngamanzi ashisayo awafudumeza amanzi okhamba uwadla ebande njalo futhi ngiyaqiniseka mina engithanda nanokuthi abantwana labo babe clean qala uyogeza ngamanzi nensipho kuyima uyoshaya ukhamba ke igodlo negodlo zinemithetho yazo zenza ngendlela yazo ke uyayuthi mawuzongena ephehlweni kube nezinto otshelwayo zona mhlawumbe uyali so ngalesi sikhathi utshela ukuthi la ekhaya siyavuka ngo2:30 siphahla ukuhamba inhliziyo yakhe ishaya kancane kodwa isizathu saloko sithi uma kuzokhuphuka imimoya yabantu abadala noma yethonga isuka kusukela ngo12 kukhuphuke kuze kuyoshaya u3 leso sikhathi sona sikhathi ukuthi mhlawumbe mekufanele usukuma uphahle izama ukuthi ngikuqhuquzele ukuthi akubi leso sikhathi makunento enokwenza nje nento yedluzi yenze ngaleso sikhathi ukuphahla ukushaya ukuhamba mawuzokhuluma nje nethonga nazi lezi zikhathi ezifunekayo na uzothi umuntu yindaba phokwachuzwe sekuseni ingoba ngalesi sikhathi ithonga livakashile nobuhle nokuzokulalela ngalesikhathi uphahla ukhamba lwakho lisuke lilalele ngaleso sikhathi ebese kuthi mase kuwehla kuyoshaya o4 5 seliyanyamalala ke manje imimoya hayi ukuthi khamba idlozi la ekhaya noma khamba umsamo cha kusuke equbuka imimoya izolalela lento wena ofuna ukuyinxusa now wena masuzovuka ushaya ukhamba ngo6 ilonto ke manje osuyenza ayisezuxhumana kahle nabantu abadala nalento yokuthi uphahla ukhamba phese uphinda futhi uyalala angithi wena manje usuvusela abantu abadala wabaxoxela indaba sebeyahamba manje bayoreporta la bereporta khona wena manje usuyahona it's very wise and good kwabanye ngoba kwesinye isikhathi amaphupha afika ngaleso sikhathi kodwa uqaphela ukuthi njengoba kuthiwa Ithwasa lali kuzothi kushaya u7 kushaya u8 awusaphaphamile wena uzuhamba ngithi ubuthongo ubukungile sebuyabuya ngo9 kungena umuntu azobhula uyazela kanti ukuba uphaphaniswa ilawa amanzi wangena emsebenzini wagida wenzani usiphakamisa idlozi awusezuba nesisikhathi sokuthi wenze njani ube umuntu owubhocobhoco usuku lonke yileso sizathu esisanzela ukuthi uma uke waphahla ukhamba awusalali uma uzophahla ukhamba phahle ngamanzi abandayo
okuhlukumeza ngendlela ethize kodwa ngoba usuke ubhekene nohambo lwakho kusuke kufuneka leyo nto uyamkele ngezandla zombili ebese uyayembatha uhambe nawe uzuliqeda uhambo lwakho. Omunye umuntu la mamnikathi uzothi yini pho esuke senza ukuthi uma ngihambile ngayo uthwasa ngigcine mina sengenza lemisebenzi yale ekhaya mhlawumbe ngishanele iceka ngoba kubalekile ukuthi abantu sibafundise ngoba kukhona into engiyithandayo ngogobela ogobela bathi zingane zale ekhaya. Yes. Angazi noma angathi kodwa sengiziphendula mina umbuzo. Uyakubona uyawuphendula kodwa nempendulo enye ngisazoyi-eda njengoba kuthiwa nje zingane zale ekhaya lokho sekusho kuni kodwa ke ngicele kuwena ukuthi umuntu ofana naloyo nozibuza ukuthi umuntu ohambe waya kuthwasa yini esenza ukuthi pho manje useyasebenza la ekhaya baze bakukhulume kabuhlungu bathi angeke mina ngoba isigqila sakomunye umuzi. Yes. Ngike ngachacisa ekuqaleni bhuti ukuthi izigodlo negodla zifana. Ngiyalithanda lele lokuthi izingane zala ekhaya. Kunjalo. Izingane zakho ke uyaye ube nemithetho ekhaya oyibekayo. Kunjalo. Excuse me. Kunento ethi uma uyingane ekhaya akusho ukuthi uyisigqila kodwa ingane usuke uyifundisa ukuthi naye mayisikhulile ayazi ukuthi izoziphatha kanjani. Manje if uzoba nengane eze ngokuthwasa kodwa ehlalayo nje awulihluphi idlozi layo. Ikahle lento kufanele ivuke kuye umuntu azifundise lento ngizoyithatha ngibuyisele kulento eyenzeka kuthina abantu besifazane mesingena esigabeni sokuthomba. Kuya ngikhumbula hluma wethu ungahlali phansi zijwayeze khona uzodlula kahle. Ngalesikhathi usentwaseni usuku ufana nomuntu ozozijwayeza ukudlula kahle ethongweni ukuze nasedlozini lakho yonke into yakhe isheshe itatazele. So ngalesikhathi uzoba ubhoco nento zakho zizohlala phansi. Ngeke ukuthi uhambile uye endaweni ethile kukhona okuthile oyokwenza. Uhambe kancane. Uhambe kancane uyalihlupha idlozi uyakhwishizela. Kufana nalento yokuthi isikhathi esiningi ke kufuna futhi ukuthi usheshele ukuze ungazithola umuntu ogxile endaweni eyodwa uyozulalele nezindaba zala ekhaya ungazithola ukuthi wena nje mawenza into usuzoyenza usuku lo khwishizela ukwenzela ukuthi lento kuwe ayihlupheke iba lento ekhanda lakho ukuthi okay menqeda ukuthi ngizokwenza ukuthi menqeda ukuthi akungaze kube ukuthi ingoba kuumgomo kuba ke uyuhlupho mhlawumbe uma sekuphuma namagama naziswana uthola ukuthi nezingane zala ekhaya mhlawumbe seziyasho we mina ngeke ngikwenza ukuthi ukhona uthwasa yabona yilapho ke la kugcina sekufika kuba ingcindezi khona kodwa into engiyibeka inselelo ukuthina ogobela ekutheni uma thina sabe imisebenzi asingasale phela nathi sesithi konke ngisho nezingane zala ekhaya sibagibele emakhaya ngoba ukuthola ukuthi khona umuntu othwasayo mhlawumbe una 56 imdala ngisho nakuma wakho uyabona wena mhlawumbe una 28 lo muntu angakuzala kodwa indlela nawe osum addressa ngayo ayisana nhlonipho even kuwena ugobela uyabona akungasho ke manje ukuthi ngoba thina sithi sihlupha idlozi sesihamba size sisebenzise izinto ezingcindezi ngempela osubona ukuthi sezingaphandle ke kwesandla kodwa kahle ithwasa lihlala phansi ithwasa lilala emini ithwasa alikhuluma indaba ithwasa lihambi libe umhambuma kunezinto eliyalwa ngazo ithwasa ukuthi la ekhaya ke njengoba ula ekhaya uziphatha kanje ngalesikhathi ungenandaba oyixoxayo ubona ngisho amaphephe baleni because wena ozitshelile wazinikela ukuthi ngifuna ukuzikhipha busy ukuze lento yami ingalali ingafadabali. Angifuni ukuthi siyona kodwa sesizophetha ngiyafisa ukuthi sike siphethe ngokwaluleka umuntu osemusha othola ukuthi ufundile kodwa mefundile unalo ubizo okungaselona ke lomngoma kuphela noma ngabe luphi ubizo analo labantu abadala olumbizela kuleyo nto bona bayidingayo okukuthi lo muntu mhlambe kufanele ukuthi ayithathe kanjani lento yobizo avela inqabe ngoba naku ufundile kodwa mina ngikushoyo ithongo kugcina lo hayi liyagcina futhi liyagcina nginenqwaba yoza kwethu engibazi abanamajazi abasebenze endaweni eziphambili abalibambe ngezandla zombili ubizo futhi ke engifuna ukucacisa futhi nengifuna ukucacisela ababukeli bephunga isinto yeah akulo
lona lonke ubizo oluchaza ukuthi usuzoba iloya mama ohlala ekhoneni wesangoma udumalo yabathwasa osebenza njengabo bonke mhlawumbe abanye uyakwazi ukwamukela ubizo kanti vele wena ubuyisithunywa sokuthi thatha ubizo ukuze qaqeke izinto edlozini lakho ulithathe futhi uqede uhambe uyosebenza kaMlungu ufaka amaqhoku sakho ingoba wena ubuyiambassador ekutheni yamukela lemimoya ukuze idlozi likhululeke lalikhona kuqaqeke nezinto emndenini wonke hayi ngoba sekufanele uhambe ugqoka amabhayi ke manje sekufanele uhambe uyibona lonto kodwa kusuke kufanele ukuthi kube khona umsukumeli wale mimoya ayithobele ayinike lento oyifunayo unejazi ufundile ukhuluma isingisi ubizo uma likufuna lizokuthola kuyasiza ukuthi ulamukele eli ulenze obese uyaqhubeka nempilo yakho ngalendlela idlozi elizokugayida ngayo. Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesitu TV ngokuthi ubukele umfanekiso uma kuukuthi uyamdinga umakhosi mnikati oganele kwaDlomo inombolo lezo lokuzibona zivela la screen sakho izakhe usazochaza ukuthi utholakala kanjani kuphi ngaziphi izikhathi ake siyiphethe lembenge sibonge kakhulu simpunga yesintu ukuthi masilishaya ikhwela ugcina ukwazi ukuthi usondele umbukelo wempunga yesintu okudingayo utholakala kuphi tholakala endaweni yase Willowfontein eMaritzburg ngemuva nje kancane kwaseMbali kulezi inamba ezivelile khona la ngitholakala zonke izinsuku kuya nokuthi ngikhona yini ekhaya ingakho ngeke ngithanda ukuthi mhlawumbe senze iappointment nomuntu kuyima efika ekhaya omunye umuntu uzobuza ukuthi kazi ziya WhatsApp yini uma zo WhatsApp ngivumelekile ukusenda WhatsApp yebo uvumelekile ukusenda WhatsApp kodwa sihloli ku WhatsApp futhi ngicela ukuqwashisa ababukeli awuyifaki imali uyifakele mina uthi mina ngithefa cha imali nje uyikhokhe ekhaya ayikho imali ayothi umuntu ifake ngegama lami sekunabantu abaningi abasebenzisa amagama enyanga beqola abantu awuyifaki imali nje uyikhokhe ekhaya yebo omunye umuntu uzozibuza ukuthi okanye mhlawumbe uyibona le video le u8 episode angafona yini yes u8 usaright ufonela ukwenza iappointment u10 hayi u10 ngeke madoda kusuke sekukubi impela hayi kusuke sekukubi phela thina esiganile abayeni bahamba shaya amakhala so ke kube kuhle ukuthi nawe usibuka isikhathi esiright ongakhuluma ngaso nomuntu and esamkelekile ngoba uzothuthu uyafona mhlawumbe uthola ngoba ngithandi nokulivala ucingo kodwa mengalibambi ngempela hayi ngoba ngiyobe nami sengibuka isikhathi sakho phone ngaso ukuthi hayi asesihle kahle ngoba noma ngathi ufonela ukwenza appointment at least mhlawumbe usungafona ngakusasa ke sibone ukuthi simisa kanjani yes asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga